Juah-juah mo banta karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengen nami marang IDKP merbekas. Bersampang deket merlolo tengo diri. Boideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami suku ten keluahan en. Mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ali Bapak nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukutan endah. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, jaga mo ukur deni. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Matius bindu 5, ayat 27, soh ayat 36. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-20 waluken si mendok. Bagian dari aku mendokken tabakene. Barang ise menengenda beru, janah tergerak ukurna, lako merlangkah pilit, enggo merlangkah julu medem kalak si bagi di tabada beru idi, ibagesen ukurna. Bapak inang deket kita karinanang. Bages na laut, boy isibar. Hukum peraten, ise betohen. Istilah enang mendoken, bakune susahna, memetoh perukuran jelma. Kade ibages pusuh peratenna, dalot ise mengantusi. Asa ibetoh kalak pe, naing mo lebe kita huapken sini percinta ukurta ibas perulanta. Nang bebagi, ipesenget Tuhan Yesus kita, kenah mermanat mo kita mi bako dosa, si tersimpan ibas pusuh peratinta. Kumerna urat ni kejahatan, rohkan peratinai. Bagai kalak sindabu mi dosa merlangkah julu medem, tentu nggokin lo tubuh ibas ukurna. Kumerna ni kenah ngosi kuasai dirinta. Mula taki jahat oda sirajai ibas ukurta, merbuah perulan merohango. Gati ngokala pelin merdate mi perulan nasin jahat, kepe iperaten naingo rohna. Tuhan Yesus mengajar asa mermanat kita, mi penglako makjadi, janah tegas kita menadingkan dosa, simulai mo ibagesen perukuran tanai. Sedalan ngoen deket si tersurat ibas pedah bindu 4 ayat 20 telu. Jaga ukurmu selo-selo, karena ukurmu ngo menentukan geluhmu ipo diari. Bapa inang deket kita karinana, menjaga ukur lapatena, mengerajai diri merkiteken, menadingkan bako dosa, singgeot huap. Etake mo bapa inang si pejolmit mo ukur tami Tuhan, asa tubuh ibas perukuran ta oda niat jahat, tapi niat mengulakan kata ni Jehovah, si rajai mo perukuran ta. Mersodip mo kita, lias ate mo bapa sini sorga, katamu pesengetkan kami mengido, beli mo tendimu simbadiai, dak tong memereken keteguhan, dekat gego bay nami, nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangap ibas ngeluh nami. Ibagasen Tuhan Yesus Kristus kami mersodip. Amin. Bagi mo renungan tasidarian, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasideban kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan-juah mau banta, shalom.